Ka yeng ka syari special judge pokso ka Ribhoy district kalarai penrem persya eke laingut ki runar. Dak baset phatok shipos nam namar ka jindon kti hak thmu le beijot eke laingut ki khynnah. Hak jingjia ka balajia house nam arjar kat nyaw. Kini ki laingut ki runar kidai ki balatip kerteng kum umauri ksing bishon song tiang bat ubron perang ki belasyak pengat kam beman hagi kendon baper jong ke Indian Penal Code IPC but Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act. Superintendent of Police ka Ribhoy upentip pa kanang case kadai kabla register Hanongpo Police Station ha ubenai jeliu arjar kat nyaw ha kabaya ka jing tokit la shimti da WP UBSI e Cardosa. Hadien ka jing tian bishar kat kum ka charge sheet bala IT hak arpulai trik risau arjar kat nyaw kayeng kashri kala penmi akrai penram ya kini laingut ki runar da kabaset phatok shipos nam haringkat ka kuna kaba arpo wajar tingka namar ka jing persyang banle beijot kenhun gang rape ya kini khynnah hapo ka kendon laispa nyopun rio di sanspa khatway IPC. Ka yeng ka syari kala raiset phatok ru rio benai namar ka jingrong jubor hapo yeng kat kum ka kendon sauspa sabupra IPC bat ka hukum set phatok ke ba arsnem ringkat ke kuna syahjar tingka namar ka jingjong kti jubor hapo ke kendon laispa sampesau IPC. Nalor kata ka yeng ka syari kala rai penrem ru da ka baset phatok riusnem bat ka kuna shpau jar tingka namar ka jingle klem akor ke ba palat pun. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know, remember once more.